naik lab itu skin pen naik lab sinjam kuso keso kuso overall naik lab itu kan oke lah itu MMI pun sebaik pada Piniada babirta along samiring mirti mupi tangte birta ang tonpen arjuponik tha. JAFA Karbi Anglong District Committee pen Klurdong LP School along free medical health camp kapadodam. Langper havar angbong pen kapapidun hup ahavar Klurdong LP School along free medical health camp kapadopon. Laso Ajaimek Jasmet Journalist Association for Assam JAFA Karbi Anglong District Committee pen Patir Piponsi District Health Society Karbi Anglong atom Cherap Dunsi pedopono. Jai mekating pen si pini ada porpai kep apor pen hawar rada tumaphan Akejoi pen si kelang pangcheng pono. Laso health kim kapado ponalong klurdong ahavar rong inkoira hini aratum kaduk kavi pen bang paro hinira pokep abang pu abang pi sosie tumaphan meka chicharchi nokang thong aso kiso osomar ka chapati tibia keso cancer keso phu pok keso pen chenglok penana keso Akejoi pen langpono. Anparta kiduk det hawara tumaphan kibang jilang arni Akejoi pen seka chelang ponlong jia phanta Ayushman Bharat akarsitami Akejoi pen simar pipono. Labang sojai mekalong Dr. B.S. Tokbi, Dr. Rupzilina Kropi, Medical Officer, Dr. Ringmir Sorong Hangpi, Dentist, Dr. S.K. Das, ENT, Dr. Nirpening T, Eye Specialist, Dr. N. Loyen MD, Dr. Himadri Bora Gohain, CHO, Dr. Swata Bhujan, CHO, Dr. Taliming T. Katharpi, CHO, Dr. Hamon Difusa, AYU, Dr. Somjoti Das, MD Penchenglok, Bang Thongkep Sose Staff Nurse Pharmacy, ASHA Atum Anta Chetong Dunsi, Metang asaya tengpen rada tumaphan kisu langpono. JAFA Karbi Anglong District Amaipu Sampri Be Ahin pen KAC Health and Family Welfare Joint Director Dr. Borsing Rongpi District Program Management Unit Officer Amarjit Tiso atumaphan tong sikot pen labang swasai kapachun ponjia phan Dr. Enrollment nangki pipona pot akiro pajirpono. Anparta Dr. Nurse Medical Officer Pharmacy ASHA kedo anatoma phanta methang asai kachiklem ponpen ingsam jin pen sayang dek kapachun pon thekapot ningkang sam akero pajir pono. Anparta JAFA KADC bidisar kiri rong hangpen KAC Health and Family Welfare EM Surya rong park Klurdong SGB rong asar Klurdong LP School SMC Maipu Klurdong LP School Headmaster Rong Radatum Kachirap Chetodun Thekapota Ningkang Sam Akiro Pajirpono. Anparta non kivang jilang arni sitame JAFA KADC pen Karbiang longar lo kapapidun hup ahavar kido ana dimalong sitame puthot lapusona sai ke klempon thujia phanta Karbiang longar radaphan pachinipon. Klurdong hawar long Klurdong Journalist Association for Assam mate thiek pen JAFA Klurdong District open Klurdong penangan hitung department pen Health and Family Welfare Department cingsai si hitung pini labangso health camp pamanong lo pini labangso adim mang kelake Klurdong LP School long sipatolong lo one day health camp and total apai dak non an bang pharoi ni da bat mulu kutung si chelang ponong lo lasi ini rong lo dak kado we rat mantapai dak rong klip ho ni kan ni susi adat do rong ko dah ini adat rong do pusipu lasi labang solong sita me penangan rong adat manganang citam cikudung lo lasi nilitung JAFA pen sita me alang litung han lapaan kebang ben penang munduk lang citudung thepot nilitung man pen sita me kurang thupajir lo lapen nilitung long lagi tu itu spesialis satu doktor dulu, alang itu mesti mereka pregjam mahavar pen itu nong dak alang cetong pen ke itu ngani rong arat lapen cinglok lapen itu mesti mereka ini jing samno lapen alang itu bantu dulu, lapen kecuru kan tu naik bang lalu itu man along itu medak pini, langsung one day
free health medical check up long lang chitong don specialist doctor duman sina melitum chorong tu labang ke Dr. BS Tobbi Zaini, Dr. SK Das ENT, Dr. Mipen Inghi eye specialist, Dr. L Lozen MD, Dr. Heman Difusa Ayus, Dr. Samjuti Das MD. Lapen penangan pinis sudah me doktor dom sudah medang cetong don pen pini bang so healthcare mang ke samjin pen chun pon lo kado. Sa non ko ma JAFA pen non ka ya phang ne ko pen son ke ko ke deng pon no son do sulam. Lasi lalong hiltum non an mang hiltum ke chengsi pharman mang ke pini dak dolo. Lapen next abang ke non son mijung long sudah medo dopon lang langbong nimpi long sudah medo pon lang. Lapen kaki jana habar sudah medo pon lang. Lapen lan sudah kali hiltum kapre department men sudah mege non son veterinary department pen chenglok kapre department men sudah milito ato kanu awareness epidemi pansin hiltum jesi pon lo. Ini tuh so naik lah, ini tuh skin tuh naik lah, singgam kuso, keso, kuso, overall naik lah nih tuh kan, oke lah ini tuh, MMI pun sebaik pada, ini berkem long, so kan naik lah nih tuh. Tapi non nang litung kisu gelang pon peni sabo ke project ka kisu son kilong pon do mamati kisu intang ra son hir intang ra son kisu dum. Sono naik lah, for example lah. Lesemia gitu kan, loik mana, blood test itu pada do, mungkin blood technician, analysis, nasib ada itu. Pero alang lituman kilang ating minggu niya ang so ang tek do manang lituman tek. Nang lituman kilang ating minggu yang tek ason do ma masuk lang. Doiji ni, dakkan jadi dah mulai betul, miru tu melakati hospital lang sih, pada dikte kilo. So betul memang kan. Nang dia cepat sini kan ada di sini. Ada sekolah dokter sekolah. Ini nanti dokter Roger Tuti, nanti di medical officer sih kelima modal nanti lo. Ini yang kita. Choro no. Ahin ke Dr. BS Tobbi nili ini ke ni ini spesialis som sini tak nom ni kiwang lo. Tapi nili gelang bom no kalau semua cepat bom soren. Atau masih lang bom. Astong bang nili kobolon dak sap keludung sap sentarang dang kangan lo. Asa bah ini do. Astong bang pen bang Chris Sirkep pregnant women do. Tak hotel non pregnant bom do seperti bom Chris Sirkep do. Astong bang pen nili non bang Sirkep lo. Pini lah so kiem long ni non bang Sirkep lang long lo. Non bang kep tu lang. Ala tumbang ni kobolo en lo. Mane kedam tang la bubara ni helkem do ini seson do. Ada laksi ini asa bela doktor tu lo cepat lang long lo situ. Asi non bang kep ni non ni lang long ni bang Sirkep bang non ni lang long. So kilang an bang kado kawe bang Sirkep ta mi pun na so sino. High risk puisi ta ke ngabe. Sir la son kisu kelang pen aprang pen non ke prekson ke asabo ke prekson dulu masa. Kaciprek mana perang pen pada non kaciprek ke duping lo. Non bang ke pedam eten ni bang Sirkep pelang ta high risk ko awi anemia puson kisu awi mene. Pesar ke do puson thelong pelang. Mana kaciprek so bang do lo pan. Ni perang si ta batais tu bang odak tuneng mar sa ceklo. Super. So pinon me tu ni kan siap pi aku ni tak bang tulong lo. Selang itu mahin pada pada asosiasi ko churo tu. Sa puson ati so hodla hola cepat heve ka tum puson se ke do ke cingrai ni mala sa ka sa langsung cuba ke dona ni cingrai ni bang lo mana ni tumla internet check up do semua cepat hello pulote ne asar ba adung het sub center long damsi la ko sonsi ne cepat lang do ni ma hala tolong pen semua lama julong masih dong se cukup cepat hello pulote alang tum dak research cikuri nang ko research ANC research cikuri nang ko la sopi alang tu pan ne check up pangcim. Jika pancing pola son tosi ni tum kecing sige folic acid person people, lapen ciklojon thoma people te iron people, calcium people ciklon bang son check up dam bom son pressure lang ko, weight lang ko son sombong je pini kasik sak do pressure bang mani bang ongcet ho awi kiju son do ko nak ho prote son mani tu mala thon pang thek tu po an special care alang tu ban aku pitu. Choro no sir. News Report Northeast Hill Today.